pini Karbi Anglong TV9 News kilang aradono phansme kardom pipaju panilu. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arj ponitha. APHR Silumba Jongsi Sipen Perangkia Mike Kami. Brainy Pytroxiar ni Amlapati Committee Holalong All Party His Leader Conference APHR Silumba Jongsi Siaropen PMAYG Hem Solama Putak Perangkia Mike Kami pon. Ada porpai kemalompen APHR Silumba Jongsi Siaropen Kembang Pubang Piamai Nipon Siputhot Perangkia Mai ta Piduponlo. Perangkia Mai Kipadupon alam theke Lumbajong Block Manjapen Lumbajonga Hawara Parman PMAYG Hemso Pachikim Chia Pan Beneficiary Atum Tangka Thapisi Hem Pachikim Bomlo Bonta Beneficiary Atum Malongpen Tangka Suri Pophoki Enalam Kita Klangtho Hamlo Lasila Haya Tumapan Arona Tingpen Kang Sai Chia Phanta Chisik Chidang Ponlo Pusi APHR Silumba Sisi Amaipu Rajanti Mungpen Ninje Lasikomar Bang Pubang Pisi Tangka KN Dunma Prabjin Pen Amen Pangdak Puputa Kimong asang hupen ninje pon. Pinilabang so mailong APHR si Dipu LA Amaipu Diori Tiron Lumbajong Sisi Chunbang Anthony Timong Pen Chenglok Ongdong Kitheke Gidingatum Chitong Duntu. News Report Kerbianglong TV9 News. Semet Nilitum Arjulong lo lapen heglong lo lapen ang cethan lo radatu non jasemet blok along la hemsu kikim bom atam ken kedam tangan kikim tangatum kaduk tawe alam thini ni tumapan rong asor tum kip howe kacetong wek labang su nang cethan alam si pini nang itu reporter sa tengno Karbiang long angkang biar anak kami itu ke pacini mati dak lumbajong ablog atau kami itu nang itu herangke hoihin pen itu ke pacini gantung lah hello lanon ai ya hemsu alis nang kele tang an la bangke ni itu arideng humko al senang kele ma lakap tu kau bini itu video kan itu hang kan itu longko lapen la beneficiary itu amen ke doan ahem ki kimpen cenglo kaduk kau yang bangke lake supervise ke lake komane party komane BJP workers komane po bangani itu kroi krik lapen nilitum non lumbajong hoy dak APSLC CC committee hoy hinten nilitum instruction pilo je lake palang monjia phang komane a beneficiary a hemalong bangke road hidi wet pen nujo ke patang net pason alam thinam je kham komane bang ko bangke nilino nama amen jong untung dela arle ngethe tu beneficiary inu dalong pen suri phopho ka cho endun lahai alam nang klang lo komane bang kho bangke job card nang pilut ponang ji te la ana hajar nang pinang ji ko alam nang klang bom lo lasi details nilitum non lahai kalek bom lo lapen non jasemet nang itu media theng ta mitum ningje lo prap jin pen la son abang khu bang khiepan beneficiary tu melompen ke cohang doko lapen kacoen dum doko lapen dowek lo lapen amena ni no ma pangda intung ke dalo satan ni tum prap jin pen la son abang khu bang khiepan itu kes ki pj pan itu ready lo lapen blok atam an supervise dunji ke lake video tum lapen JE tum si alang li tum si klempon nanji komane BJP along klembang ku komane BJP along klembang kisi lahai
kelang dun cari artu gedu ko bangken ini tum kroi krik apen la bangken ini tum tarli vekji ahem labang so ahem so ke patang je phan ko ana emom sedang kelema ko som ko puma katuk kawe non hegam long lo ketang te do pik upload tinolong dala so homoy sadu si hangju sidu la sinon la hai an ketar lipen nitum long no la pen klang bom jila ta pen nitum pini pen ke nitum sisi komiti hoya hin betame la hai katu be kelang ketar lipun ji panitum har puche ke kotang la si hum ko am si lumbajong upload along la hem sunang ke lima la pen kaduk kawe job card akamalong aname kelong abang khotum tadu kelong le abang tandu abang pe atum ke pu ma job card achu job du naksa matro paro hini nang tekang log du ko atum tan nga khana tundu la si engine so meme asi la hai katu ko ni tum non long lo la senang tu media hoye teng no pen ni tum ke pacipta kantung mate kaning je kantung alam tesi ini nang tum no ning je mon Dogmoka Rasinja Klamlonglon Kivangji Indeng Thongke Brahini Junior Karbi Youth Festival Hut Isi Kachapate Anathu Birta Kimi Dogmoka Rasinja Klamlonglon Kivangji Indeng Thongke Brahini Junior Karbi Youth Festival Katalon Ponjia Hut Teke Langjun KCS John Marjong Jutang San Chomatum Paturpi Ponsi Preni Pai Krahini Arni Isi Karbi Traditional Fashion Show Paduponji La Solong Mai Purito Hanse Dun Mai Pusong Sarong Pila Pentihim Rimbang Serjo Pang Cholasi Labang So Kachapate Dunjia Phan Ang Tonalam Kachini Jia Phan Contact number 60014697758 60011599089 Lapen 936512330 Along Kadoga Wetum Stame Lamari Hingpen Lolote Ang Tonalam Chini Ikpo News Report Karbianglong TV9 News Pinini Pioneer Keparni Dipu Birla long social welfare hall along meeting on child protection issue and low wage media personnel of Dipu Amai Kipadupon. Sonsipini Dipu Birla long social welfare hall along child protection issue and low wage media personnel Amai Kipamanpon. Laso aputhak kachingki kachangwai pedopon si child protection alam aputhak lapen akinang sot ki sorlo tumaphan kapachuri toy lapen good touch bad touch Lahaya puthak kachini ji akinang sot lapen kido kidamai hu chime kachuri akinang sot tangte birtang tonpen arjupon iksine Dipu pen Rierson Hanse report Karbianglong TV9 News Juvenile Justice Board long as a members in the kam claim dum plus nili law practicing advocate tani that Karbianglong judicial court long nili law practice long pini ladak DCPU kene office pen child protection of Butagisia Amai Dolo, the Daniel Fan is a resource person in Nilipanaka, child protection laws along in Japan in Nilipanaka, develop with media interaction. And only Solam Sekini Tanoje, child protection India did long legislation to child protection upon unpen PC Daki to Monta. Take long bomb map and PC Chiklang bomb map and Iltum Cherok talk to me. You know the juvenile Panjuli, police to nane check pute, Kosonsi Litum Mane, Ketlan Malaya, I know Tokando. So Lahas media court Tatumanta, Chuning Rilogel, Haya, he no Litumta Langsari to Nature, police atum Mame Panata Gijumo, Sopana Judi, Kopnia, offensive claim lamp and Judinane check pute, Konasiki Bima, Kosonsi Bima, Aben Coloso, Polosi upon. Lahaya Hamubang, which me can sort. And all Solam si Nili Penny Keninjelo, media quoted on Thingotaje, India long Juvenile Justice Act to Juvenile Justice Act sees of Kene Ainta Panta Lasi Gowan Gipur Loje,
koson si nuro sul lason aphan jodi kopni kam eklem chok chi ba pini offense eklem chok chi lason along kene check pulte koson si kosona ain kosona system me sikdam ni mal hai kene du kiputang dola bhadaksi nelo ilitum lahai chini tem kenang sot apen cherok tawni apen nili media akote bana print media thmanda nili kene chuni rilo je la children protection of that pine articles anokha ta ilitum newspaper long kha banjai ni apen ilitum so that mane osomar jo parents tum ta cherok tawni doan ilitum sok chini ni la solam si ala solam buthak ni pini lam ni je Silang dari sini itu mana sana orang si cerah bangun lagi tuan kerja ini dan dia lang kudam de lohi itu kerja ngomong dia ini tak cuma yang lah somar kan kita lo tak kita mau tuh tak cuma rem apa gimana ini sih nanti mak orang apa yang bisa nih suku itu lo ini sih nanti kurang cerah bangun kurang yang sai kita deh itu lah law and order itu lah polisi kan yang sai kami beda polisi langsung kita mana masalah itu kan ada nili court long chera block si nili court against ba court favor lening si bola mabe hedi stan nili ke thek long ne experience atten ke je la osmar ata ki jum phan cholang re phan jinigar osmar ata ki jum phan kri hai bangke pokso act long si turri anke la phan ke pokso aina tenke special court ta ke bonai do special court pokso special court situ ladak itum dilitum karbingong ta do difulong situ pokso han special court do malah ke fast track assistance suli court ke eno baki ke la police atum manela investigation on kismana khan aport nang cheta hai sitame akis mokha ke properly suli bom sidili thekun anke baki lasona akis mokha ilitum mane along rilong nang bat bom la bangke hino pikalam lo ni ta pulula ke hino pikalam no pen aprang lason theklong lela non kwan si lasona akis mokha theklong most probably ke blame ni athai ke dupiklo kene other media sta hailo ba copy ya karon peni lason dulo sidame hino olo laso atomong ke jape litum aprang ilituma along rilong ke haila mabila non afiong jum mane afiong plan ong lo sidame rest assured that boxo kota ke kamiklen demisen baki ke investigation naling lola koson si investigation prak kanglen mala soling sidame akis moga ke timely kene bom lo settle bom lo kes itu salah lagi mana kalau 18 years 21 years akan mungkin ya dalam berarti poin ada itu dan kali alam ke lason ja ta ke jum atum biharam sine ka jum alam ke ata jum du biya ke mo jodi kechok che dukok lo hai la ke apia ko ke responsible tulo la ala apia ko dum chelang dun ni la sitame laso pot bang mo ala tum 18 years alo so 18 years ba pinso bang 21 years and people te la ke ala tum ma kene ko ala tum jodi chekak dak mane aku ala no chipia si doge din tum ma la ke ra ko बाकी के रेस्पॉन्सिबिलिटी के लगे कोमासी आर्लिंग थे मां ला तुम आपकी पोक रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे हो जाना Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi